Praise the Lord. Ia vi ia le atua i le nei vaenga le aso ua tātou au lia fia mai i le alofa ma le anga lelei o le atua. Ia o le au nanga nei po le tātou por kalame masani le nei. Ia o le whaungangana o le MALO o ISARAELU no na fast food ma le whane ia i le atua. Tātou te whawhatai ai le alofa ma le anga lelei o le atua. Ona o lana leo leonga, malana puipuinga, o lana tausinga fo'i, ia te i tātou o lana whanau. Whapena ona tātou iai le nei aso, ia e whawhatai le alofa ma le anga le nei o le atua mai lava i le tai au, i le amatali ai fo'i o le au nanga le tātou wala leo, o le Global Kingdom TV channel, i lātou sa whapena ona ngā lulue mai le tai au, ia sa amataina le au nanga le nei ala leo ia e avele le whaftai ma le whamalo ia te ila tau na ngā lulu e mai e ala le whasoaina o le upu le atua ia o se moli mau fo i se mea le leina whaia le atua i le nā weekend ma le amatanga o le neiva ia so ia ai o se whaafetai fo i o se vi inga i le tatau ia le vi inga ona olona lofa malona ngalilei e whaata lofa atuai i le nei tai au le maua maritama i le polkalame o le whangangana o MALO ISARAELU i tama matina matutua o au na le atua ma o tau wharetua ia le angata i lea o a inga ma wo o i lātou fo'i ua whapena o na mai moa mai ma mata mai i le nei awa uli ia vi ia le atua whata alofa atu ia te o tau umalava i le suafa manu MALO Yesu Kiriso le suafa lea ia po o le tangata lea sa whapena o na ave ia i le focus ale lalolangi le na weekend ia o te talitonu sa manuia lo loto ese fo le na weekend i weekend uma sa whapena o na tātou langona ai le whaamani yanga le anganga pa ia o le atua o na sa tātou whaamanatuina ai le mea lofa na saunia o le taulanga le atua na ia saunia mo oe maau mai tātou uma e peila o na tātou mawai le ola haleluia awa o Yesu Kiriso o le namaliu i lunga le sataro ina ia mawai oe mawai au mawai tātou uma le ola lea e peiona mai o Yesu o i o le ala o pumoni ma le ola e le mawhai o na alu atu se tasi di tama pe ale ui atu ia Yesu Kiriso haleluia melea na wina mai ia le atua lo na alo pele pe mai e ko kasi lava le alo le atua o Yesu Kiriso ai le manatu lava le atua i se isi lava mea tasi lava le mesa i le mafau ma le manatu le atua ia maua e oe maua e au le ola e whavavau au tātou iaila i lungo le nei fonga ele o umana au tātou iai whai mai e ui lava na tātou iai i le lalolangi ai le o i tātou ni tangata o le lalolangi o i tātou o tangata o le langi o umana saunia e le atua le nofuanga sili mo i tātou ia vi ia le atua e whapitoa lava le whatalofa a le porkalame le whaungana MALO ISARAELU i le sunga ia Pastor Mike po le pule foi leo le tātou wala leo i le nei awa uli MALO lava ngā lulue MALO le finau MALO le tau e vi ia le atua e whatalofa atua i le whalitua e asara wa fo ilana ia tatalo o lana tapua inga ia whapena o na alwhaiva fo ia la to fo i whapena o na fia e o mai tono nei potu e mai se fo i o lunga le nei platform ia wale fola ina o le upu le atua whatalo whatua ia te o lua e mai so le no fo alo whatalo whatu fo i le whangaloina le whawhiangai ngai a freti ma le whatua e atise ia ma le ekalesia le alofa tūnoa haleluia whatalofa atu fo i le nei awa uli ia i le sunga ia MALO fou
Haleluia. Fai lava oe ma whaamanianga i o mātou loto. So staimi lava e o mai e lunga ai totono le nea la leo. Ia e whapena na iai se au nanga pito sili lava na tāua. O lo whaia le nei tama e whai ma whaamanianga i o mātou loto. E whaamanuia te lele atua. Haleluia. E mai moa mai i le nei o au li foi i le toi so ina o le tātou mata upe pe o na iai le nava yaso. O le tāua o le tangata e ola matau. Haleluia. Ola ustai i luma o le atua. Haleluia. Wa o mea uma ia o lo whapena o na fina ngalo ai le atua. E tatau le tangata e lo whapena o na iai ke riso. Haleluia. Wa umana talia ke riso i lona loto. Tatau o na mawale ola matau. Haleluia. Au na e whaiele me le fina ngalo i le atua. E me se fo i o le ola ustai. Haleluia. Wa le upu le atua. E sili lava o na tatau o na o ngā mua ia te au le nei e whapena o na whaaso atu le upu le atua. Amene. Ai o le nei au uli ia mare au nanga foi. Ai le i o atu i tātou i le tātou mata upu. Ia e whapena o na saunia se talo. Ia e amatai nai foi le tātou au nanga i le nei au uli. Hallelujah. We give you all the glory. We give you all the praise. Hallelujah. Wa sili lava oe lo mātou atua. E te tau ia te oe le vi inga. E te tau ia te oe le whamanu ma le whaanetanga. Mātou whaapatai ia te oe ta māma i lava i le tai ao. Se ia pā ia le nei bāenga o le aso. E te le tu ula fua ina lava i mātou. Whaapatai ia nganga pa ia i lona whasosoani mai. Mai se o lana taita inga ia te i mātou. I so se mea mātou te o iai. So se mea mātou te whaia. Mātou whaapatai ta mai le nei a vanoa. Ua whapena ona e saunia ma e tāpena ina. Mō le au nanga pol kalame o le whaungangana o na MALO i ISARAELU. O mātou o mai le nei aso. We thank you, Holy Spirit. Yes. Hallelujah. Wa o lo wanganga le atama. Yes. O lo o matua e ngā lue mai o mātou loto. Ia whapena ona o mātou maua le loto tele. Maua le ono sai. Maua le whaamalosi. Yes. Mātou te ngā lulue ai e whaia lo fina ngalo. Whawhetai nganga pa ia wa whai lava oe ma o mātou whesoasoani. Whai oe ma whaamanatu mai a te mātou. O le upu lea le atua lo mātou tama. Amen. E ta tauana o mātou wola matatau. Hallelujah. I laua fio. Tauana o mātou wola usi tai. Awa o lea lo fina ngalo lo mātou atua. Whaftai te lea tama i lunga o le nea la leo. Sunga ya Pastor Mike ma le whalatua ya Sarah. Mai se le whaalinga. Sa e tuuina ya te la ua. Ia o mawhai ai o na whaonga ina i o ma ua tangata. Ma te o mai e whapena o na tau atu le lei o ke riso. Whaasoa le upua le atua. Ina ia iai se tasi. Whapena o na whaamalo si ai. Ai le ngata ia talia ai le ali o le ola. Hallelujah. Whaftai le au nanga le nei ala leo lo mātou atua. Whapena o na o atuai le whe au o le tala le lei. O atuai lo fina ngalo lo mātou atua. I tuli manu e whao le nei lalo langi. Mātou te le o sababali. Mātou te le o tui whai totoa. E ua avea lava le nei ala leo lo mātou atua. Whapena o na mātou tā lai atuai. Ne tala le leia o e keriso. A wao le alo fina ngalo. Ia mātou o atu. Matala i atu. Ne tala le leia o e keriso. Ia o mātou o atu ma whaaso ina le lalo langi umalo mātou atua. Amen. Bea le nei ala leo e whai ma whaamanianga i o mātou loto. Ale ngata fo i leo i lātou uma o pā anga le nei au nanga e maise ai o pā anga le nei ala leo lo mātou atua. Ua whai lava le nei ala leo ma whaamanianga i o lātou loto. Tālo fo i ta mā whaaftai te le lava. I lau upu
o lo whapena o na fola ina ma whaasoa ina I lunga le nei ala leo whapena o na iainisi o lo mana o mia lava lau sosani e ala I lau whamalolonga e ala I le whaasa o loto ina haleluya e ala I le whaasa o loto mai mea o le nei o langa lo mātou atua haleluya mātou whaatai te o e tama ona o lo walo pele o Yesu Kiriso o le na maliu I lunga le sa tauro a wale whaamangalo ina o a mātou on sala e me se ia o mātou maua le ola lea e whaamavau lo mātou atua talo ta mātu ina atu au na mawhale tua le ngata I leo ta māmatina mātutua o au nangas I so se ala leo lo mātou atua ia I le ngata I o pa anga pele ale nei ala leo lo mātou atua ia I lau whaamanianga ia te I lātou talo foi e le whaangaloina sunga ia Pastor Mike marwhatoia Sarah ma le nofoalo e ona le nei ala leo ia I le ngata I lea o I lātou umalava o lo ngā lulu e mawhisosoani fola le whiau o e lo mātou atua I lunga o le nei ala leo ia I lau whamanianga le whangaloina sio ua e kalesia le li o le file mu lātou foi o mafuta mai ngata I leo I lātou o lo tatalo matapua I mai ia I lau whamanianga ia te I lātou lo mātou atua whamanuia I lau upu le a whapena ona sa uni foi e tatala ina I le nei o uli e whaasoa ina tama le ase fe au e tu wina I o ma ua loto ngata I leo lau au na nganga pa ia o lau ngā luenga e te whamanatu mai sosoani le mana leo lau whaunga I lunga ia te ma ua ngata I leo me foi o lo whaalongolongo mai tama whamanuia mai oe I le amataina o le nei porkalame o ngā tutonu se ia o foi lo na whai wina fo ia I le vi inga ia te oe lo mātou atua amene haleluya ia la tuina tuloa I le au na le tua I le nei o uli ia e tu sai male tatou mata upu I le nei o uli God bless you all hallelujah Jesus ia malo lava le soifo maua malo foi langi mai pa ia mana malu sio tatou tunu pele o Samoa ia I so se tu lava le nei na langi ia o lo e mapapa awai ia mafio ai ia pa ia mari mamalu so se Samoa lava ai lava nei o tatou matua ia me se fo io le pa ia lau whinga luenga le tua pe lava o ngā masani ai o nau tāua ia I le whaangaro ina ia mea lofa tangata le tua ia me se fo io le meta o le 5-4 ministry ia o lo ngā rurue ai au na le tua le tō whinga whai mai o mea lofa ia le tua bo o ati na eina ai le kale sia Yesu ma fesosoani ai I le fausia o le MALO Kiriso Yesu ia ira o apostolo perfecta o whai evangalia sunga I whawhiangainga po whai whiau ia ma whai a onga tuspaia ia ma isi mea lofa uma le tua I tono tuspaia o lo taranoa ai apostolo Paulo ia e ofo alofa atu ma whawhiroa I atu whamalo atu fo I atu oi mai na weekend pe on tau atu na ia se ia o mai fo I le nei aso lulu ia vi ia le li o le tatum ta upu nei aso e maua mai le tatu tu se tau o le mua na whainga tupun tau pe rusu marfitu ai whalar taimi e toe fo I le titi tuan tau pe rusu fon matas e la stala fa pe e amatina I le whaunga ngana o le MALO ISARAELU I le nei ai tu lao le aso fa pe ai ole so se tai lava I le lalolangi le nei ole ale longo au tala o tai ole ale matau tia o le whaunga o tai ole a fo matau tia o le whaunga ina I le tua o le tangata tai
I'm talking about a leader or leaders. Pea fai atu lau tala I telo taimi tato ala leo. Le ai seisi o I tatou o soifua maola I lalangi nei. Sao matonu ma ato toi taimi uma. Iai lava taimi sasi ai le tangata. Fo taimi sasi ai le taitai fa pitola tala le taitai nei taimi ka koro le fa maungi e upoleli. Ia taimi sasi ai taimi se ai le tangata taitai po le taitai inga le taitai. There will always be a time fa pengao nga fa le tonu ai. A leader in his or her leadership will do things wrong or mistakenly. Taimi sasi ai mase ai le tangata taitai. Ia pe o le talanga le fia fa mata to ai le tatou fa ngana o le malo ISARAELU I le nei tai au. O I le malo ISARAELU. O le malo tangata. Na tō fia e le atua. Fai mau na tangata, fai mau na malo. Mai ai mataitai, taitai longa leo tawita. Au le kele au kaimi le taitai leo tawita. Ngasasi masise ai. Ia ngai kele o tangata na kokesi da fia le hisu o tawita por tala anga o tupung o tawita. Ia telo tangata iai lan tala whapea. De fautuanga ar por kalame ar faungangana o le malo ISARAELU. Au ngamo au tero foi au ngamo tina ia ma songa pasta mai ki ma mane tamaya letinu. Ia ma tato uma lava tono tato ala dio. Ma tato por kalame ne chai au. Always a warning o se sosoani o se fa malosi ya te oe mau o se lapata inga mo tatou. So akako malama la o le tangata lava ia ele atotoa le ai masisi atotoa le ai se taita inga le se taita ia atotoa akako malama la iai a se sera taita pe se selo taita ia kako malama le lei nga iai le kala fa pea aua kako ke tuao loi I mistake a tatou taita po tama po tina po matua taita po ai lava nga dewo fa ia tu le ia sisi o ai kanga kai longa tu spa ia nga ia kai binga sasi masese lato nato taita inga nga ko kasia le atotoa ale atoanga me uma pengo fa for vaske ngai o Yesu ke viso ui lava nga 𝚟𝚑𝚎𝚢𝚢 o ia ma ua fa tua ina o ia I le sala ma ua 𝚟𝚎𝚎𝚢 o ia ma ave uma ia ti nga ma fainga ta ia ai nga pau wa nga o tangata nga soifua I le lalolangi ngai sao tonu ma toa o nga ala malonga o langa kaimi uma maso uma lava kele foi tangata sa kam fai fa se le soifuanga o Yesu o I le lalolangi nei as a man, as a human being para ele se a Yesu nga telo tana tangata fe mai yes because he is God. When he was here on earth he was God. Ai ke mai fai lo e te oi nga fully human Yesu. He was fully human when he was on earth in this world. Probably more than 2,000 years ago. Ngare paua lang ar tanga soifua mo ora na langingi. Ui yang kau sala inga ma deng kau ave nga io ka kukingam ka ko fale tonu ma ftianga me umalava o mai ave nungor sa tau. Ai nga ako ko he was a perfect man. And he was the only perfect man ever lived on earth or in this world. Nga ia lava le tangata nga ato toa na no na soifuanga manona o langa au iai de funga ile ele male lano langi le nei then I know what in fact. So my encouragement or my a lot so swangi ato oi ile nei tai au matato umalava, please, if your leader and our leaders do mistakes,
don't dwell on their mistakes. Awa ka ko ke ngofo I pea I whaale tonu nanga I le aisisi e le sasi ma se be ngofo yatu. Nena naka ko le upo le atua. Naka ko kilo iai o le meno ke mga whaautu I tatu tanoanga nei tai au pe ngofo yatu o nei tuna le aso. O le leanga o le mea o le leo sitai. I leanga kere ngai mea o le leo sitai. O le leo sitai o le tangata. Na leo kako lo umalava the definition of the word obedience. Or obey. Obedience means e ku'u me ke mga awai mo ke mga awai. Ai whaile mea e manao ai le atua. Whaile mea mga o mai ai ia lista ngata. So, o le winga ngana upu obedience. O le whai o le mea wa whaatonu wina ai o e whai. Ai tu'u le mea nei te manao e whai mo o manao e whai. Ia ngai kele winga o le upu obedience. O le obedience ra, e ese mai le upu le o le submission, o submit. Submit le ese siau, there is no obligations, or there are no obligations. Whether you choose it to do it or not. O le nanganganga whaatusa mai e le apostolo Paulo, I le submit le kalesia ia Yesu. O Yesu o le ulo le kalesia. O le kalesia o le tino o keriso. Nai mangingo I antara tustusinga le apostolo Paulo. O le mele taunga whai, pe o whai atu, ranga rera kakalangoi le usitai. O le winga le upunga, ngai whasa mo mai ko inga o le usitai. E usitai le tamai le tina, ko usitai le tina le tama. E feusi usitai. Nanga winga usitai atu le tino I le ulu le kalesia. E alofa mai foila I o le uno le kalesia I le tino ke riso. Ar mena nena tatu taranoe ni taia o le leanga o le leu usitai. Na le mtaupuna ngai momono fai ngā tupu e luasu marfitu. Fai mua ne se tau fai la tina fai tau fa mormore. O le whanaunga ISARAELU e tusa malola tau whai tau wina. O matai sili, ma lii o tai toa afe, ma tai toa selau, ma ola tau whai pule na au na le tupu. I mea uma avasenga, na awa wai I lea maasina, ma lea maasina, I maasina uma o tau sanga. O vasenga ta etasi e lua se furu o afe, ma afe wha. O le whanaunga lea ISARAELU o whaitawina. Nea iai matai sili, o matai sili maalii. O taito afe, taito selau. E iai ma meta o whaipule e auna I le tupu. Ma auna I le masina, ma le masina, o masina uma e se furuma le lua o le tausanga. E tai lua se furuma le wha afe ia tangata o le e leo ina I le ai, e leo ina le nuu. Ma whaia na ngā ruenga le nuu, ma ngā ruenga le tupu. E le misi la le masina, ma le luas furu wha afe o tangata. O fita. E leo ina le tupu, ma maota le tupu, ma whaia ngā ruenga uma, ma leo ina le ai. Nea ua vai ina I vasenga. E le tangata o tavita. Le la sa wa I fai pues fuma le ono fai pues luas fuma le lua. Ia fai taunga mai o au fa o meo o amata mai a repena. Ai o le vaenga le tau le fai pues luas fuma le lua. Ngai fa ngata ia tanu. Ai e se furu tasi ia I tua inga ISARAELU le fa matala mai pa moso taime te fai tau ai. I le mtaupu lava ngai lusu marfitu o mono fai ngā tupu. Arona fai upo e se furu male ono o lusu male lua. Nai tau mai ai le whanau a Reupena, o le whanau a Simeona, o le whanau a Levi, o le whanau a Yuta, o le whanau a Isakara, o le whanau a Sepulona, whanau na Whatali, o Efaraima, o Manase, peni a Mina Matanu, nanga ngai pe whaalua e ngasau wai I le whanau a Manase. O le si va e ngai luma kua ia o le ia marifanga wa Arona, e se whanga wa Levi marifanga wa Arona, le kaua I le vaenga rea.
a le luas fu mar fa afere o le vai nga le a ele tupo tangata e ngaru lue a umal le lato masinga on ko fo ile e maro lo ir fale ai ko yo mai le situ ainga e luas fu fa afe fo tangata ngaru lue ko fo le ia maro lo ir fale pe a umal na to ngaru wenga fa mai e tolu mafua anga na la yo nga fai e ta vita le vaenga le kai luas fu fa afe mai tu ainga es fu man lu Israelu e ngaru lue tofu le luas fu fa afe male tu ainga le Israelu male masina e ngaru lue a umang ko ore mano ro fale o fa mai tolu ia mafu anga na mafu ai fa mai ia iai pe tanga ngaru lue leo ina le ai mafai le au nanga so ia uma mai le sifi pe ra sifi va nga ia fai masinga ai kai du fu fa ka ngaru lue ile masina a umar sifi du fu fa nga ola ko marolo saude si rufu fa ora ko malolo e malolo la ko fale ai le malolo fu ngana tanga chau le tua tanga chau le nu ole tua ku kusa le marka ko komiti me ka o ka longa ko le nginga fu suanga la ka pi me fa penga kusa malolo ma tanga cha pe la foi malolo le season pe la malolo le ile va o le sta longa ai le malolo le tanga cha talo e fa penga fita fa penga ka le tua e o mai lai o ku e malolo i la ko ainga e le servinga i tupu mane ngu ai malolo i ku e la ko ainga ma maintain la vale la ko fitness maintain la vale la ko ai sia langa fe mai va nga longa lua e fu i le tupe fa alu mo tanga uma vai ile ka mai o le tuanga ver tupu a uma kongi lusu fa nga ya ola ko fa retreat ma ko kongi le siru fa penga fu la le tupe the expensive o le la ko tupe fa alu mar vai ngalo na cholu fa mai ia lava tangata mo le taimi e manga o mi ai tangata mesela wo so fa ile ngu o le tua e la ko fili o wo ye se be funga de wo call mai ye tangata pela o le mena tupu tau sanga ki au ngai ne ko kisira fia e le ngaka i ngaka ngaru lue lava ko e kolo mai tangata Israelu fika Israelu o e nga malolo mai la ko ainga ko i ko e kolo mai fika Israelu o malolo o isi o malolo di taya ko e o mai ma fika Israelu ngofo isi ko o i Amerika o ma ko e kilo ar tangata Israelu le fika wa ko e ngofo ala to ko e o i o sosoangi peira va ngare nga sera peta o vaenga la ngai vaenga nga desa o i vasenga i tai lusu fafe mai na fai posuma le ono fe posuma le dual vaenga na lua le na ai turi macha i mai o le leanga o le leu si tai se fe chaura china fe po lusu tolu fa mo le lusu fitu fe po lusu tolu wa le fai wina e ta vita o ila to e lua se fulu o la tau sanga mai wa le o yai awana fetalai mai le ali na te whātua te leina Israelu e pe whetua le langi. Whetarenga ngā le tua. Beirau i raua whaitau e tirane vaenga rea. O le whaipulusu toru. Ua le whaitau ina e tā vita o ila tau e luas fulu tau sanga. Ma e ua le o i ai. Ai saur vaenga lona lua o le whai upu. Pea whaitau ange i ai, pea mouso taimi. Sau vai ngai rua fai a wa fetalai mai le li na te fa to a tele ina Israelu e pe o fetu o le langi. Na fai punga e dos furmane tolua. Ngai ke mo ke nese furma lima fai pe lima. Tanga nga ngane tu ande fai a peramo Wa le fai ta wina e ta vita tanga ta dos fulu malalo ifo me le yo los fulu. Ai sau vanga lona lua le foi upo fa mai vanga lua a wa fetalai mai le ali na te fa to te leina Israelu e pe o fetu o ile langi na fa chaula tina mar fa pe lusu mar fa kamol mone na mata le fai tau e yo apol le tama seruia ai le fai wina a wa ona ole na mea na o mai ai le to asaya Israelu wa le tusi a fo ile faita wa fai ile tusi o tala le no fo inga o le tupu o ta vita
Na machar fai tau e o apo le tama se ruia. A wa ona le na mea wa o mai ele to sa ya Israelu. Wa le tu sia foi ya fai i le tusi o tala i le nofo a inga le tupu o 𝚟𝚑𝚎𝚘. Ma fua mai sa fai mai wa machar fai tau wina yo apo. A wa le fai wina fai tau wina yo apo o le nu o le atua. Ka ko koe fo i lai tua i le mtau pe lusu martasi. Mo mua no fai ngā tupu e lusu martasi. Na fai tau tina le fai upo e lima yo le valu. Wa batua e yo apo le fai tau a fai o tangata ia tabita. O Isaraelu uma e afe o afe ma le selau o afe o tangata e fai pelu. O yuta foi e fa selau o afe ma afe fitu se fulu o tangata e fai pelu. A ua iai le fai tau wina fa atasi ma ila tau o levi ma peni amina. A ua inosia e yo apo le polo a inga le tupu. Ua leanga le nei mea i le silafanga le atua. O na fasia i le e ia o Isaraelu. O na fai atu lea o 𝚟𝚑𝚘𝚎 i le atua. Ua o anga 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘. Ina ua o fai a le nei mea. A o le nei. O te ai o yatu ia te oi. Ia whaamanga loina le anga sala lau au auna. A wā ua o whaavalea lava. Ia vi le li. O i le mtaupule lusu martasi. Me whamanatu mai a tātou. O le leanga o le me nei o le leu si tai. O le leu si tai le whatonunga le tua. Sa mo mane sila mai moa mai man whafonga mai tātou porokalame o le whaunga ngana o le malo Isaraelu. Pea ngo whai atu rea matanga. O le ale ilonga o le malo a o le tautia o le whaunga ina o le tangata. Mese mene ta o tai tai le tau tarano i le tupu. Anga i whaerkai minga sasi i 𝚟𝚑𝚘𝚎 i tonu lava whingangalo le atua. O ngā ua le melea, ua manga o 𝚟𝚑𝚘𝚎 e whai tau le nu. O ngā whao sofia e le whili langa e le si tusi, nanga o tātou teimi, e le si tusi, ne e wha maungia mai ai, ngā whao sofia e le whili le mawhau whau o tupu, e whai tau le nu. E whai tau le nu, e tiro me whai tau le nu. Nea la ua wakuporo a inga tupu i tangata o apo, o le taitai au o le tama seru ia. E alo whai kau le ngu, ai whai mai wa whai kau e o apo le nu, a wale la vea i mane kua ingo sa, o 𝚟𝚍𝚍, lau 𝚟𝚍𝚍 mane ma peni amina, o ngā whai mai. Ngā ingo le tai au o i apo i le polo a inga le tupu. Nea la memo mua, wa leu si tai 𝚟𝚑𝚘𝚎 i le atua. Nanga le whai mai le whai upo e luasu martolu le anga whai tawina i le mtaupu e luasu marfitu. Mo mono whai ngā tupu e luasu marfitu whai upo e luasu martolu. Whai mai wale whai tawina i 𝚟𝚑𝚘𝚎 o tangata e luasu furu o lato tausanga mai lato e le i o iai e le atoa. Ai saura vai ngā longa lua le mau, o makua ese ale le sauna le whai upo. Whai mai, a wā o whetalai mai le li ina te whātua te le ina Israelu e pei o whetua le langi. O nea na wā mai i le tātou porokalame. O 𝚟𝚑𝚘𝚎 o le tangata whaitau tusi. Man kuat kusi a le vaenga ne ngā le lima lava nato tusinga na tuspaia. Le whai ngō tusi e lima mose, po tusi e lima mo tuspaia, o tusi o 𝚘𝚘𝚎, ia po tusi o 𝚘𝚑𝚎, po tusi o 𝚘𝚑𝚏. E lima i ngoanga o tusi a ke nese e soto le vitiko no umero 𝚘𝚘𝚏 i o 𝚘𝚘𝚏. Ke nese e tau le 𝚘𝚘𝚏. O lea la e manino le 𝚟𝚑𝚘𝚎 wa o ia o le tangata o le Peru sa Peru. O ia o le tangata o le 𝚘𝚘𝚏. O ia e whaitawina le 𝚘𝚏. O ia e manino malama le 𝚘𝚏. Lea la manino 𝚟𝚑𝚘𝚎 le tala ke nese rengo whai aku ai. Porque nese sulu lima whai pe lima pea. Pe sao. O le whai mai na whetalai ia le atua ia Abrahamo. O te whātua te le ina lau whānau, o le whānau a Israelu, e pei o whetu o le langi. Lea lau o wha moe 𝚟𝚑𝚘𝚎 i lona i loa tuspaia. E eise tala whapea manatu whapea tātou porokalame.
Tātou ni chai, a whai o sila mai pe mai mua mai se whai whiau, se chai, so se tangata chai, me se whoro ta māman tina. Te tono le ainga, tono foi o le kalesia, tono le aonga, mai se lavo tono le me tau e suafo le li. E iai le staimi, e whai eila u loa le upo le atua, ma me se eila u teita inga. Me as a pastor, me as a leader, and me as a teacher of the Bible. E a vele i loa o le tangata o le tuspa ia, ma le me se eila na teita inga, e se eila na launga, e se eila na awaonga, e se eila na whaili le wina o le tuspa ia. Ma fua isa, langa ua whao ngale ata mai mani poto, whao ngale i loa peo tāwita, a wale whaalongo i loa mausitai, i le whatonunga le atua. We can do the same thing. Aisa, langa lenga mistake ai le tupu. O mai loa i rang kamare o yoapo. Wa se po ai malang tai au. Wale whaita wina, wale usitai le polo a inga le tupu. E iaira le menga tupu ai, ngai sau le whai upo iwa, e o le whai upo e tolu se furu. O le ta upu lava ngai lusu tas whai upo iwa e o tolu se furu. Lo. Ole. O lola ia o fai mai wasa o tuli mai lola ia e le atua le perfecta ingo ia kato. O sa e fai ata vita. Ngai ko kongo nga ngo pa ia ia fa malam marcha chom cha upu. Fa mai nona ia o fai na negotiation a cha vita ma le atua. Po le atua ma cha vita. Ai tuli mai ia le atua na perfecta. Fa yatu ia cha vita. Wa pe renka o kingo cha vicha foi po fitu mar foi po varu nang foi chau china mo o wanga sala ingo wo foi chau wina no fasili sa me waringa nga sala foi chau wina fuore no ala nga sala cha vicha I sa mo mane sira mai mo mai ile foi chau wina no de le ru ma ku le si chapter langa ile finka ko wo yo cha chau chai wo fa o so ina ile fili le ma fo fau ma le loto cha vicha e fai chau le no ngo winga e le mefina ngalo le tua ia ungi fa ngo lango tangata na ve metara tuspa ia e fano le tangata e fa lango le tangata au le fa lango ile tua o le tangata rena e fa fo wina pe le tua lona tangata lona malosi lona iloa lona poto ma lona tamai ne le fa mai o fa mai no le yo tuli mai le tua kato perfecta fa yatu ya vita o meangi e ko fili me o se me kasi ora o ile ngu mafo mai wanga sara ngu lana sara ngu lango fai kau fu ngu mo fai kau ngu fai kau I fafo mai o le fuanga le tua ma le plan le tua ngu so le ngu le o le tupu le fa mai le tua you are my people you are my nation and you are the king of my people I chose you I appointed you. So awala ka vike ke sopo kapula aku I le me finga ngalo ile tua e na fe mai pule la o ka vike fili pe koru kausanga yo ko ile ongere ngu pe kolu masinga e o mai ai le mene cha o le fa uma tia o le nu I lumo e ita mai le nu po le koru aso e o mai ai le pelu ale ali ma le fa mai e fa umma Israel. Ya mai nai onga mai do le chara chavicha I le perfecta fa yatu I le tua e le leongo upa u watu I ao le tua ele anga pe upa u I limo chacha denga o mai do le fa mai o chi changa anga de ko o mai ane finanga no le tua fa chavicha e alu e fa le taulanga I le mena soli ia vine e lo fai ngar fa taulanga fa taulanga I le tua e le ta ofi me le tua mena o le tacho por kala nei chula le aso ma nei aso ma nei vai aso o le leanga me ta o le usi ta I fina ngalo le tua ma le cha inga le tua nei ka ko ta upunga I nei cha ya o nga o le mena o sasi ta vicha I pe ngo fai atu wale usi ta I le fina ngalo le tua wale fesili le tua ma ta vicha o le tanga fo I to anga cha talo to anga ma futam to anga fesili le tua au I le vaenga na vale o le tato wa o ngam tala tuspa ia ne ana fe mai o fai tau cha vicha au le fai tau na tanga tai lus fulu ma tanga tai le io o ia isa
Ale sau I fai producer mar tolu fai mai. Langa nga fai mai le atua nga ke fa ko ke le inga tanga tole nu o Israel. Pei la wo fa lango lango ta vita I tanga malo si le wo lunga ko lusfulu. Pei or mea manga o I fina ngalo le atua. Ia o fina ngalo ia le atua sa ma tonu ma to ma le. Ar fina ngalo foi o le atua sa mo ma si la mai fa ngano na malo Israel. O le ata fa tai le mo le tatou le nu o le atua yo na po nei mani au ke siano o le lotu le atua ma tangata o le atua ye o ma o mai tatou umalama le lava ye da o onga le ale malo le o Israel mo tatou o le lava le ma tau ti o tangata le anu tau ti o sa I le tangata o le lord tangata o fa lango le atua tangata ai sasi lo tangata ele fa pe tu o ile lo fo le atua ma le lo fa muti vale o le atua ai pe ang o fe tu telo te mi tonu ma fa maoni ma sa o le atua ia na fa masinonga langa le upu pa u mai le fofonga o le atua o le feta lenga le atua I tu ma vaenga I tausi ma vaenga le atua e lo fa le atua le tangata ai fa pe na ona respect le atua na fa alo le atua na ai tausi le atua na nena o tatou tala no ai o le meta o le mo tangata le o si tai fina ngalo le tu ele leipa yo fa pe mai ele leipa le o si tai le tangata onga o le mafo fau ma le tonu ma le winga o le tangata ma le fato nunga le tangata ai le anga pe le o si tai le tangata ile fato nunga le tua nang o le telo taimi tatou faunga ngana o le malo Israel o le telo taimi a wala mai ai le tu elo nanu ma fetala ai le tu elo nanu pe o telo taimi te fa ilo tu ia te o fa ilo mai le tu ia mtamata the man of God or men of God the prophets of God in the old testament the old time the first testament of the Bible o le ngu o le tu todos fuma iva tusi pe o fa tu o le nu o le tu o le fa ata mai ai le tua mai le I lona nu ye le taimi te tala mai ai le nu o le tua man tua la o le pe o le o onga le mo tatou sosoni foi mo oi ma o mo tatou nei tai o le amatanga mai o le fuafuanga le tua I le amatanga I le tusi le kenesin fa sawa ia ina ua au mai a tamu ma eva a solo mai ai kaino ma apelu otia ia apelu sui setu fa sawa ia ngafa tangata o mai do ia apera amu ko fai ele tua forfolanga o le forfolanga le o le tama o le forfolanga ele nga o mo ISARAELU mo le sira fie tatou ele nga o ISARAELU a o ISARAELU ma oe mau le tangata o le whiangainga ngi o le whiangainga fou o te manao fo e te whangum wha marosi atu oe tatou pa anga masani o tatou wala leo ma le tatou pokalame o whaunga ngana o le malo ISARAELU o Yesu ke riso foi ele me nga on mole ekalesia it's not just for us the church and the New Testament no ele ai aua ele fa penga o Yesu mo kako ai fa fela ISARAELU or if you see the kelenga, when you ask me a question, what about Israel? O ISARAELU lava ia mai le whenga tuai. E iai ka ko so kanga. O le whetalenga ma le fulfulanga a le tuanga whaia apera amo. O le so kanga ngau ka ko. O le so tanga ngau le nu o le tua. Ma tangata ngu esere I ka ko. Ngu esere I tātou tala noi le tino. O le ngu o ISARAELU le tino le ISARAELU kai mingai. Ma ka ko ka ngaka ese mai ngu o le tua o le o ka ko ISARAELU ai aku mai roi le fa le nganga langai fa le nganga le saua Yesu fa por mone ene o mai moa mana o sila mai e fa le nganga le saua Yesu ai au nga ui mai Yesu le tino langa o ka ko feo soi mai le tino e mafu mai o nga o sasi ma se manga sala o tatou matua mua nga ia ka ko maku o manga tanga tsaingo ya atamu ma tanga tsaingo ya Eva mata to matua umana nga ngaki sila fier tar kenese nga umanga fai ele tua nga kuri ele tua mar forfolanga mar polo misi mar fa manguyanga le tua mar fe nga le tua ia lua fan na uma lua uola ma ia fa kumona langi
ai ke ua le usi ta i le amatanga o nga o mai ai le o le angasala o mai ai le sese o mai ai me umalawa fai mai na ua fai ai le angasala ma papupuni o le tangata i le atua ai le ma fai le angasala o na papupuni le atua ma le tangata le nga iru wiki ene te atu ne fa mana tunganga o le faugagana o le malo ISARAELU o le tu'utu'ula au atu o le polokalame i le nei tula o le tatou so tanganga ma le nu'u o le atua ma le nu'u o le atua nea la o le leanga me ta o le tangata e le usita'i i le atua e o foi akia po le ma le te fa'augaina o lo'u tagata i le atua le ma le si kama'i iloa i le upu o le atua ai a o'o agasasi ma sesē le tagata e o'o mai a le fa'amasinoga le atua e o'o mai a le to'asā o le atua femai tala tusi paia ua faitau e tavita le nu'u ae kuli aku e kavika ia laga taʻitaʻi lea o io apo e ale faitau le nu'u ae lē faikaua i manau salevi ma lau sapeniamina mafuisa e keke'e fo'i i apo ia le poloaʻiga a le tupu a le usika'i la le kupu po le usika'i ma lana auauna ae iai se tale masagi kakou fa'apea le mene ka o le history repeats e fai mai e fa'auau pea le mea o le tala'aga o le mea sesē po le mea na tupu fa'auau pea what happened will be happen again a fai ai le usita'i luga e iai fai ale kai me le usita'i ai lalo a fai ai le fa'amaogi le taʻitaʻiga e fo taimi e le fa'amaogi aku ai ia le au mulimuli e aoga le upu o le atua mo tatou uma lava laga i o'o a le tagata le tautala atu e aoga ai le upu o le atua pegafai atu kitina i le nei aso nei tulao le aso auiga na o le mea sa moa ma le fa'afofoga mai o le mene ta'u o le lē usita'i i le finagalo o le atua e usita'i toesiaki ane oe toesiaki ane a'u toesiaki ane tatou o tatou usita'i pe i le finagalo o le atua sa tau talanoa nei aso i le mea ta'u o le aoga po le tāua po le lelei o le usita'i lega le kasi ia le tagata pe ogau foi atu lega usita'i i le atua famaina na ia o le tusi lea le eperu mataupu e valu feupe lima e ui lava o ia o le alo a o mea uma na tiga ai o ia na a'oa'o ina ai o ia ina ia usi usita'i famai ia e le'i manatu Iesu o ia ma e le'i manatu foi Iesu o se mea fa'aoa lona alu ese mai malona i tuatua ma le mamalu o le atua ae ua ona o le alofa mai o keriso Iesu na usita'i ai Iesu i lona tamā o a mea uma kiga ai na usita'i Iesu ma a'oa'oiga ai o ia ina ia usita'i i lona tamā faifaigou fa'apea atu i lenei tulā o fa'aiuiu tatou polokalame e leaga telegei mea o le usita'i leaga kele faugagana o le malo ISARAELU leu tatou tilotilo ma tatou vai ai i le finagalo o le atua e iui lava le tupu o tavita lea fo'i na masagi agakako pese ai faimai le atua ua o maua tavita le atalii o iese o le tusa lona loto ma lo'u nei loto faimai e mulimuli i mea uma i finagalo i le atua e faia e tavita mea uma i finagalo i le atua e malamalama lelei fo'i tavita i mea uma i finagalo i le atua sa iai lava le taimi sa sasi ai ma sesē le taʻitaʻiga ma le auaunaga a le tagata o tavita i lona atua na o'o mai lava le fa'amasinoga a le atua i le nu'u na o'o mai lava le to'asā o le atua i le nu'u ae ina ua toe iloa fo'i e tavita ona alu i le atua gai tono ma ta'upu gai lusu ma le tasi gai tonu i gapea faitau i ai iga ua toe fa'atonu mai e le atua tavita e alu i o le mea lae soli ai saitoa ana tano le perfeta e alu i ga le mea lae solisoli ai saito e alu e fai e osi mai le taulaga ia te e osi e le taulaga i le atua fai e le fata faitaulaga ma avatu e le taulaga i le atua e tali mai i le atua ia o le faiuga o le tatou polokalame i lenei taeao ma lenei aso o le finagalo o le atua na le usita'i i le tagata i le amataga aiga ua auina mai e le atua lona alopele o Iesu Keriso lena tatou iai le last weekend na sau e fai le taulaga sau e fai le fata faitaulaga ma fai ai le taulaga pe ogou fai atu le verso lentea e le'i alu i totono o se malumalu o lo'i ai se me fai ai se taulaga Jesus never enter a temple to perform
a sacrifice. Ele ialu lava Yesu te tono se manu. Aia. Na alu e whaire whata whaitauranga I korokota I Karavaria. I le whanua o le urupo. Tua I ngānon sa tau. Whaire tauranga. E ose le tauranga. E le osia I se manu po se toto se manu pea. Ai osi lona lava tino. Ma lona lava toto. Na toi tali mai ai le atua. Ma toi wha manuia mai ai le atua. Kenso uma e le atua mea uma lava. I lo soi fua ma le tātou ora. E le opo kenso e le atua pe o le mai o le mafutianga o mea uma lava. God will cancel it for your life. God will wipe it away. And God will heal you. Will set you free. Kenso uma ne whamanatunga, probably, as I said, more than 2,000 years ago. Ma umang kenso uma me umai lo so I fua mano ngola mano tātou tangata. Aleng whamanatu le wiki elen te atu nei I le taulanga nengo whea koe kasi a awhi le taulanga ang saungia Yesu. E reo se koko se mangu. No. O le toto le alo pele o le atua. O Yesu Kirifi. E le ngatananga maliu Yesu e wha mangalo ianga sala. Ma toi te tala I le whaitoto o le manuia o le ola e whaavau. Aina maliu Yesu e wha sauloto ai oe, wha malolo ai oe, wha manuia I ate oe, ma whisoso ani I ate oe. O ani whainga uma le fili. O ani mea uma lava lo tau mawhai e wha pēnao na wha o soso ma tau mawhai e wha sise ai oe. O resi taimi, se whatolo tala le unga kua kuro le whai ungore tato porkalame. As I mentioned this word cancel. Wha le au ngā ina uma lava e le tua kau mawhai ngā re fili ngai kau mawhai ai oe malo aina. A moso kai mika ma share ka ko porkalame. Langa iai le tangata le mai moa mai mar tangata le a mai moa mai. O le ngā ruenga ngumena kasi le fili le whai. O le kau mawhai e whaleanga oe malo aina. Tam whai whaleanga le vāo oe le tamama le vāo oe le tina. Whaleanga le vāo le rungari. Whaleanga le vāo mātua mwhanau ma mātua. Whaleanga le vāo le uso martua fine. O le uso martua ngane martua fine ma. Whaleanga le vāo oe malau whaife au. Whaleanga le vāo oe malisi a inga. O le assignment ngumera tasi ngā le fili le whai kai mingi. Tau ma whai lava le fili. Ia awangi e koe abselo. Kau ma whai lava le fili. Awangi e koe angapongi. Awangi e koe kakalo. Tau ma whai ma losi le fili. Awangi e koe whika ua se kuspai eskas. Tau whai ma losi le fili. E wha se se lo ma whau. E wha se se oe. Wha se se inga ia awangi. O le mena mga oe le fili. E sau inga oi. Fasi ma whau matia oe. But be very careful. Langa leo wha manato o tia toe. O le ki o le mea ngi leo ke kalangoa koe. O le tato wha tai leo si tai a Yesu. Stai le tua man wha tonuma. O le wha tai inga pe o wha iaku mo mua. O leo si tai o le tamai le tina. E au si kai fo i le tamai le tina. Ngai wha sa mua mai ko in. O le upo le usi si tai. So mai obey each other, love each other. Alofa le kasi le kasi. Usika vai mai fa nga wo usika ir ki nga ir kama o usika i mo foi lai vai mai foi fa na we lo for kama i le fa ir tina e lo fa mo foi la vai mai fa nga wo le fa ma o ngi lo kama le fa ma o ngi e kau fa is kai mi kau fa ma o ngi lo kama a lo kinga o o me o ma pe o nen fa bai o fa acha ta tu fa na e pu e o ma e ka ko fa o me o ma na le winga no chale ne fai atu o le menga e ka fai le fili e tau fai e fa e ava ese lo si tai le atu ava ese lo si tai lo tai ava ese lo si tai lo I lo to lua ava ese lo si tai yo tai fa le mai na umala mai le tu nga wenga fili. Father, we thank you so much for your word. Praise the Lord. Yo ele le o matou fa longo le anga le usta yo le tupu tautia le usta e toi malana tai au fa polo inga tupu fa wa le le usta na masalonga mata mai le fatu anga ye tena ai tamo fai ma losi le mana o le toto Yesu ma le mana o le sa tauro ke riso fa manatu mai ele mana o le whaunga le ngang pa i o le tu wo manga pe wo manga so loye sea wo manga
na matua whacho i lalo ina. Ele mana o le sa tauro Yesu. Lena macho wha manatuina i le weekend. O le tangata lai mai. A e kari kongu i le mana o le toto Yesu. Nanga leo ke mori mawaku ya ke oe. A whai e tau e a o ke le suka. Eo male o langang ke le suka. A kau oso mai la symptoms o le suka. O ke kau kingo i lo lau whaiva maro nguku langa le i leo la. A wha pe ngā fui la oe. Nang i kai me ke mai roa oso roro mawhawhau. Cancer rola oso roro mawhawhau. O a whio ke oki ai. Nei wamang cancer ele tua e wala ye Yesu mea ngā. Wamang cancer. Le mawhawhau fo ngā negative o kako. Be positive. Think positively. There is power in the blood of Jesus Christ. God is going to cancel mea umalawa ngai no mawhawhau. And especially o ngā ruenga le whili. Ngā ruenga le whili, ngā ruenga le pongisa. Lord Father, in the name of Jesus, I come against all those demonic spirits and all those plans of the devil. Hallelujah. All those sickness. Hallelujah. E mai ale tino. Ai awangi whao ngā e ki a polo le mea ngā. E wha vai e lo loko ma le hua. Vai e lo locho ma le mana o le toto Yesu. Kau o oio ke ola. Kau o le li o le ola. E ke wha kua i e le kauranga lea. Wha kua i ai. Wha kua pe o wha kua kamai anga lafo i le o ngā umu. Pe sau le macho tua pe le sau. E le sui al tantonunga i le tua. Have faith in God, believe in God, obey the plans and the will of God in your life. In your life. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ai se fuanga le fili. E faleanga le ainga le tua. Po mata mai pe le o mata mai le i. I le suafo Yesu o umana kenso mong falea o ngā ina le fuanga le fili mo le ainga lea. O le ainga o le sauloto. O le ainga o le manu malo. O le ainga o le wha malo longa. O le tangata le tua. Ua whape nao na iai lau wala au. E le ai lava. Se isi whai totoa. E toi ofi ai le i meo le lanolangi nei. Whaftai tele tama. Mo i lato uma lava whaftai porkalame. Whaftai le mana o loa nganga. Ia whamanuia lau nuo ISARAELU. Manuia sa mo manea tunu. Manuia toenga o nei aso. E meiso nei vai aso. Manuia le alu le i o lau upu. Aia ina ni noto mani anganga. Whamanuia istasio mai moa mata mai. Le tua o Yeso na mana onga whapitoe a wale le upu. Ai meiso le musunga le mana o lo nganga pa ia. Pa iatu, pa iane, pa ifo le ie. Ia mauti noa e ta ua le usta ia toe. Ai le anga tere ngai mea. O le whaalongo tua e te tauna ustai. Ai whaatau te e ale loto le tangata. Le li ie le tua. Ia alofa mai lau fio whamanuia mai oe. Le tua. Le tamā le alo ma le nganga pa ia whamangalo fwisa matu se. E ia to ele vi inga fa va Yesu le. Amen. Amen. Ya, fa manuia te ratu le tua fa tele lava mo lo taimi taua. Taua tele lo taimi. E te fa longo mai i le fionga le tua. A wana i tua tato por kalame, a leva yaso, ma leva yaso. Ia fa tele ia to o fa manuia te ratu le tua. O lau tatalo, o lau ko meni, o lau no fam apa po lima tua i lunga. Ia po lima tu fa tasi o te talo e nga ia ma le sign e lea o lau love me umana tatu por kalami o le tua e fisoso ani atu oe o le whaumangana o le malo Israel. Kamani atu le tua. God bless, shalom. See you next week.